الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. لكو نفقة المعتدة معنى نفقة هذا يعني صناج إدني دو تبانسي صناج إدني دو وللمعتدة نودني صناج إدني الرجعية tako edda mo modi makko way mo artirde e nder mum mana ko cergal aranal ma ko ɗiɗaɓal ay koye ɗen ɗon wawi artirdemo won mu'tadda kañum eddiniɗo alhamil hara ko sowiɗo ɓeɗo fof no waɗani ɓe nafaqa ko ɗo woni naftede mana jonnede ko haajitorta ko ñamete e koltu e mbaldi ɓay sowi ɗon kanko edda makko on ko ñande o jibinoy o ko ɗum waɗi on ɗon o yewti fi makko feere li qawlillahi subhanah saabu konngol allahu subhanahu wa taala fi rajiyat mana e nder cerle rutteteɗe ɗen allah subahana taala askinuhunna honneɓe min haysu sakantum nokku ka hoɗuɗon ɗon holli debbo eddiniɗo ha joni ko an fawima honnugol ka fawima honnugol mo ɗon kadi ko ɗon an fawima kadi dépense gol mo min wujdikum immorde e kattanɗe moɗon immorde doole mon ɗen haadi ɗon wali gawlihi e saabu nde aɗon maaki wali gawlihi saabu konngol allah fil hawamil e rewɓe sowi ɓen woy wayi kunna si ɓe laatike yani rewɓe accita ɗon ɓen ɓe seeru ɗon ɓen wulaati hamlin ko ɓe joomiraɓe deedi gana ko sowiɓe fa anfigu haray nafke alayhinna e dow maɓɓe hatta yadana ha tuma ɓe jibini hamlahunna deedi maɓɓe ɗi wan noon kanko ɗon o fof ko edda makko faade o jibinade hollit kaɓe a eddiniɓe ɗiya eddaji kadi ɓe hana dépensede ɗo wadil ayat oɗo ayat adulmo tindini ala wujub e waɗɗagol an nafaqati nafkugol ngol lil hamili wonande debbo reedujo sawa hino fata kanat so tawi sonnajo on laatike fi iddati himo e nder edda at-talaq ar-raj'i cergal ngal tawta mawdi makko no wawi mo ruttude mum awil ba'in ma ko cergal mana woni lannugal tawa ko tataɓal par exemple kono ɗo en tant que ɗon kadi o yaltari ka suudu aray ko o fayi mum défense gol makko aw kanat ma laato idda to edda makko idda taw faat ko edda feƴƴingol ara mawdi makko feƴƴi accimo o kadi dépense makko ko ɓer ko eddini o ka jawdi mawdi makko e watta sino wooda ammal ba inatu amma si ko sertaɗo fe on hara ko tataɓal fa innal fuqaha famu ɓen ikhtalafu ɓe luutodiri ɗon fi wujubi nafaqa e waɗɗagol dépense laha wonande on ɗon islam takun si tawi woni o laataki hamilan ko sowiɗo ala salasati aqwal ɓe yehi e konngoli tati konngol aranol ngol anna laha woɓɓe no wadanima sukna hoɗo wala nafaqata laha kono nafkugol fawa alanamo o ko ɗum qawlu maliki woni konngol maliki wa shafi'i wastadallu hiɓe dallinori ɓe gawlihi lahi taala konngol allah to ɗum kawi askinuhunna min haysu sakantum honneɓe nokka on ɗon honɗuɗon ɗon mi wujde kuymorde e kattanɗe mum ɓe wi beru ko onti watta ɗon hayde haysko hayde sistibra yonti ala no fayima honnugol mo dépense am kamɓe ɓe wi ɗum honnugol mo ngol o dépense fawaki woɓɓe dallinori o ɗo aya eyi ɗiɗa ɓum ɗum anna laha woɓɓe ino woodanimo an nafaqa ndu nafaka on tun wa sukna hoɗo ngo fof an nafaqata wa sukna yani ñamete on hoɗo ngo fof wa huwa ko ɗum woni qawlu umar bne khatab wa umar bne abdul aziz wa thawri wal ahnaf kañum hanafiyankoɓe wastadallu ɓeeɗo kadi no dallinori ala qawli e konngol maɓɓe ngol haada ngol ɗo bi umumi saabi huuɓitugol qawli taala nokku ko allah subahana taala askinuhunna min haysu sakantum min wujdikum ɓeyi ka hoɗo ngo on fayima ɗon dépense makko kadi ko ɗon fayima ɓeyno huuɓiti fo wa nassun ɓe wi ɗum ɗo ko ƴiyal ni fi wujubi e waɗɗago a sukna hoɗo ngo
waysuma wajabati sukna nokku wonon ka tawi hoɗo ngon waɗɗike honnugol mo ngol waɗɗike charan ka sariya wajabat waɗɗo kadi nafaqa nafugol mo ngol taabi atan ɗum ɗo jokkay li wujubi iskan sabu waɗɗade honnugol mo ngol fi rajaiya so tawi ko e cergal artirtengal wa fi lhamil e debbo sowiɗo wa fi nafsi zawja mana e fittandu sonnajo on kadi ara no fawi on ti yani défense gol mo gol waɗa ankara o wi añi Oumar wa Aïcha radiallahu anhuma ala Fatimata binti Gays e o wiyeteɗo Fatima binti Gays alhadith hadith allazi on awradathu mo o jolni mana kamɓe ɓeyi on hadisa ɗon ko añaɗo kama wa qala Umar wi la natruku mi accitata kitab Allah e deftere Allah nden wa sunnata nabina e sunna annabi amen on li qawli imratin fi konngol sonnajo la nadri men andal Allah ha no gasa kanko hafidat ara o hunjino o maniti aw nasiyatuma ara o yejjituno wa ina balagan sanga yettoyno noon Fatima sanga yettoyno noon on sonnajo weteɗo Fatima dalika ɗum ko Umar wori kon qalat o wi no bayni wa baynakum o wi ka sonnajo on kañum kadi wi woni hakkude an e moon kitabullah e deftere Allah nden holli kamɓe sabaɓe worɓe rewɓe no marno gandal goy o wi seede mum qala lahu taala Allah subahana taala fa talligunna al iddatin seeri reeɓe eddaji maɓɓe ɗi wasol idda limon edda o wattaqulla rabbakum lo joom mon la tukhrijunna min buyutihin ayi taw yaltimɓe ka cuuɗi maɓɓe wala yakhrujuna taɓe yaltu kamɓe kadi illa yatina bi fahishatin mubayyina ara ɓe addu bankare molanaɗo ara ɓe waɗu mana bone ko yaltintaɓe ton wa tilka hududullah ɗum ɗo ko keeri Allah ma yataadda hududallah kala yeɓɗo keeri Allah ɗin fakat zalama nafsa la tadri andal andallah no gasa Allah yohdeso kaw heyɗintina fa ba'da dalika ɓawɗo amran fiyake goo yani so accimo ka suudu ma ɗon a yaltinalimo yo eddina ɗon no gata hakkude ɗon ni si ta artirama sayi koko artirte o wi fa ayu amrin yani sonnajo on no wi ko honɗum noon e fiyake yahdusu fuɗɗoyta ba'da salati tawi ɓawtati le bon yaltinani ɓe ɗo figi walla walla subahana taala wi ko innirayo ɓe acce ka cuuɗi wala allallaha yuhdisu ba'da dalika amra o wi si tawi noon ko tataɓal honɗum Allah fuɗɗitoto Allah yiltitoto ɗon wiya joni tataɓal kadi ko ɓe resindir kadi o wi kanko siko tataɓal yani ara ko sonnajo on yahu hoɗo alanama kanko ɗum o wi par ce que hay fof so wata heyɗitude ɗon faamu makko on kanko sonnajo tati on ko ɓe yeeye mum annahu fedde goo wi la nafaqata laha wala sukuna nafakka alanamo siko tataɓal ɗo seera wala sukuna hoɗo alanamo mo huwa ko ɗum woni qawlu Ahmad konngol imam Ahmad wa Daoud wa Abi Thawr wa Ishaq wa hukiya ɗum fillam an Ali wa ibnu Abbas wa Jabir wal Hasan wa Ata wa Sha'bi wa ibnu Abi Layla wal Awza'i wal imamiya e siya imam Yakob ɓen wastadallu ɓe dallinori bima rawahu al-Bukhari ko Bukhari filla Muslim an Fatima ɗum woni nde yewtere nde nde Umar añunoɗa an Fatimata binti Qays gay Fatimata binti Qays halat Fatimata binti Qays wi tallaqani seri la zawji modi an salasan laabi tati ala adi rasulillahi e fewnu zaman nela sallah sallam walam yaj'al li o waɗa nanola nafaqatan nafakka wala sukuna wona hoɗo mana ka tataɓal o waɗa nanola o nanoni hoɗu ka makko modi an o nano kadi modi an nafkan mo fi ba'd riwayat yo gay fillaji ko anna rasulallahi sallah sallam qala ɗo makkuno innama sukuna andu hoɗo ko wodani wan nafaqatu e nafakka liman li zawjiha ko ommo wodani modi mum alayha dow makko arraja turuttugol yani an oɗo hadis ar yettaki Umar en noon añiri debbo on oɗo hadis Umar wino gasa wonde ara hunjino ma mo hunjanokimo debbo on noon so tawi jaabima ɗum ga wi Allah yoni seede hakkude men Allah subahana taala ko wiiri yoɓe woni ka cuuɗi wata ɓe yaltine ka cuuɗi ko la allallaha yuhdisu ba'da dalika amra o wi ɓaw cergal tataɓal no honɗum Allah fuɗɗata ɗon وروى أحمد في ومسلم وأبو داود ونسائي أنه قال لها وند وأنم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فاطمة بنت قيس لا نفقة لك أي بالله يقول لا رفض يعني هي ديبانس على نام يمود ما ينقل وشركة تسبل
illa sono anta kuuninde lattoɗa hamila ko a sowiɗo sina raw seeɗa taɓal tawi ko a sowiɗo ko ɗon tum marɗo dépense hoore makko na ɗum aray dépense fawaki nafaqatu joni nafaqa zawjil ghaib zawjatil ghaiba ɓeygu aden wirniɗo mana goɗɗo o yasani accira ɓeygu accitani ɓeygu mum acciralimo dépense wiyete nafaqatu ko nafaka zawjati sonnajo al ghaibi ne gorko mo ala ɗum wirniɗo je ari fil qanun e loi ko leydi maɓɓe Égypte kawɗo Saydou Sabiqi jeeya toon winɗonoɗe deftere ragumul hamis wal 20 ka numéro nogay jooɓo fi sanati 1920 ɗum ko 1920 ɓe yaltino madda to hamis madda jooɓon ɓe wi ida kana silatika zawju modibo gayban no wirni gaybatan hara ko wirnande qaribatan ɓattinde fa in kana law silatani ke gorko maɗum jawdi zahirum feeñude nuftida sinete alhukmu ñawore nden alayhi e dow gorko on be nafaqati nafkugol sonnaji on fi mali e ndin jawdi makko wodande ɗon wa in lam yakun law silataki mo maɗum jawdi zahirum feeñude adara haray ngantinoray ilayhi faade makko alqadi ñawo on be turuq e laawi almarufati andaɗ ɗin wa daraba lahu ñawo on waɗana gorko on ajal lajal ya mi waɗa yeetomo mi waɗanima lajal ha ñalande kaarira ma ha lewru kaariru so aral nafkuɗa sonnajo ma mi nadam wadde ɓan ñawo on kañum no mbaɗ ɗum fa in lam yursil si tawi gorko on neldali ma tumfigu ko nafkata kon fiyemu zawjatu sonnajo makko on ala nafsi ha ko nafkira hoore makko tallaqa alayhi haray seeray e dow makko alqadi ñawo on bada mudiyi ɓawa feƴƴugol al ajal lajal ngal ko ida kana si o laati ke bayidal gayba ko woɗɗuɗo ka wirni toon la yeshalu newata ko alwusulu ilayhi yettagol e makko ida kana si laatike majhula ko majjaɗo kadi almahal nokkure ka won ɗon goto anda kadi koye nde ɗo nokkure woni majhula almahal komo andaka nokkure ka woni o kana mafqudan ma wona tun hattaɗo ni mutirɗo ni wa sabata tabiti kadi annahu wonde o gorko mutirɗo ni lamala law jawdi alanamo tumfigu ko nafkiran min homo zawjat sonnajo on tallaga alayhi haray no wawi seerude dow makko alqadi ñawo on ɗum aadi waɗira sonnajo on wa tawnide ni o ala dépense o jogaki o ala ko dépense amo o accire ni o yeebo tawi ko ɗumgol dummude habbitetaake fi muɗum